che gobang kok banglaimani TPF mothani lukurok obo jeng saya phia nogi tongo WhatsApp Facebook rogo TPF mothani lukurok kok salaimani Bubagra is the best actor of 2021-2023 Bubagrani last one fight eba paithangni joba okok pirmano munilayu TPF mothani lukurok phia tabuk phano Bubagrano poito khainai lukurokni sumo TPF motha dofani hamkrai nayade subaina simide thangsani mari tangri maya obono lukurokni sumo Tipramotha TPF ni vote by council achok mani ulo salbrum hamya TPF ni founder Miss PK Jamatiano busu chaklaikha TPF no subaina chokranto khailekha salbrum dongor TV by kokpin ni bisingtoi lukurok ni hamya kok walaima khanaruka Tipramotha ni joto neta mungnawi mic romnai rok daily borok ni meetingo TPF by walayagoi salbaria abono nugoi lukurok kok sana chengkha tabuk lukurok tabuk sungo Bubagra projut no TPF vote riakhe buskangtei thangoi de manno teibu lukurok salaikha Bubagra no hamjaknai busuk tong nukjakha thangnai 2019 ni MP budo bibijuk proga STC do bachagoise TPF vote boycott khai tongmabai fail ongkha edisio tabuk TPF rok Bubagra ni ringma khorangbai vote boycott subaigoi vote rumabai Bubagra pass khaikha tei Bubagra no tubuna bagai pandemic jorao movement khaigoi TPF rok gobang ma case machakha high court o palta case rilaiwei belai lingprama mankha jike rauno norna tei ADC election ni bagai high court o case rogoi rang bailai sukha asu kosto khaigoi tobumani si tabuk salbrum hamya hinjago hingkhe TPF rok next time o Bubagra no support khaithai de tong koroi lukurok kubui kok tabuk turuk sibaikha aboni bagai Tipramotha no chajagia ongma salbrum social media tui ongkharna chengma nukjakha hongkhe Tipramotha salbusuk tikigoi tongno lukurok salaina chengsakha